Ndugu zangu wapendwa, kwa wale ambao bado wanasapoti Biblia hizi tulizoletewa na wazungu, naomba niwaoneshe jambo moja katika kitabu cha Matendo mstari wa sura ya 9 mstari wa 7. Inasema, na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti, wasione mtu. Hapa nachotaka kuwaonesha ambao bado hawajajua kwamba Biblia inajichanganya yenyewe na kwamba Biblia ina makosa ndani yake. Inasema, na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti, wasione mtu. Wakisikia sauti, wasione mtu. Lakini tukienda katika mstari wa 22 sura ya 9 inasema, ngoja nitafute hapa, 22 mstari wa 9 inasema kwamba, na wale waliokuwa pamoja nami waliiona ile nuru, lakini hawakusikia ile sauti ya wale, hawakusikia sauti ya yule aliyesema nami. Hii inasema hawakusikia sauti, lakini kule nyuma tumeona kwamba walisikia sauti. Sasa nawauliza nyinyi wanadini na wale wanao kubali kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu au ni neno la Mungu au ni ukweli kamili, ya kwamba walisikia sauti au hawakusikia sauti. Wapendwa, Biblia ni kitabu cha mkoloni, alikileta ili tuwe katika utumwa, tuwe katika ujinga. Kwa hiyo imewekwa makosa kimakusudi ili pawepo na mabishano, pawepo na mitafaruko ya dini. Huyu asome hili aende hivi na huyu asome hili aende hivi. Tunaomba kuchunguza, ndugu wapendwa, tunaomba kuchunguza.